Tá séasúr Naomh Eoin Béal Féirste ag dul narcanart. Líder na feig roiríog bon an dalas about le Ceannais, na giat le Ceannais Aontroma a rist le breis trocha blian. As bhí deisnis có a giat créibh a bhóchant ó 1973. Ina goinge bhíon Ernest Rahulas Chaunté na Shamróga Loch gCaol. A cha bhúdar éis siar gábhas na séideag bhí tríoch le Ceannais caite có. Cén fearnamhach bócach in Antrim a fefe cúig. Má darmach donnacha a hamon trátruachta. Tá sé ríist an tónig Naomh Eoin. Níl go bocht go maith an maiil an caisciúil tróna. Tar scuúlan fantáiste agus ag deir tá iarta teachta seach ó Conor Johnston. Scór maith go siúd. Leor brise críag Naomh Eoin le blianta beag an nús timríidir in seacht gluthaí le Ceannais, sé ceann cailte. Agus an taon ceann bhúdar ná ceanna bliana seo agus iad Ceannais an sásta craibh don géidir ó 1973 deis eile ag Conor Johnston. Istigh le sé ón túsan á Seannais. Scór maith an tónig Naomh Eoin. Lín an son agus Tuairg scuile leis an dóthaimh teachtar an slitir ag deir tá Ceannais na Shamrocks, Ryan McKee, passisteach sa lár, spás an son ag Rory McCormack, a dul ar móthir, McCormack fósa dul sásta tart féad scór agus tá sé ag deir. Scór maith na Shamrocks. Gardan lína cumada leistigh agus snast an son agus deis ag Rian McMullen. Cos an tuair fácan í an son ag McMullen fósa dul. Carrick tastal nú tair sé fé scór é hain. Aber éon ar únta an son ag is an scór glach ag McMullen. An na teannar fad. Bú úntaach sa le Ceannais ag Naomh Eoin a gona bon ann dala hastig ann breise chun na fórna scar an Tony chéile. Se teach báutháin eile rih an brise, bud bhfuil deis an trosa agus cinnta na ganta deirg atá cool nada ag deire ag Daniel Carson. Well, fair play do lean sé leis bhí trúr ag iarigé a stoppa neart sa bhar chéine agus cool ag stad cinúnach rih an brise. Is glóir marthóiriste ag fíoch ag deire tá sé Seamróga Loch gCaol. Fé craibh bút in Antrim an counternach an 2000 a sé díag. Agus bhfuil tá Dean Cleveland á fáilt an Seannais an count san seachtaí Dan McCluskey, féhró an son ó Kieran Johnston, an captain ag Naomh Eoin, ach ag deir McCluskey fósa dul isteach agus tá cúlín tóca bégan do i brú go díon don count sa. Ag deir ar an trasnán aige. Cnéala go bocht go maith an Seannais. Dá hé fíoch for chun craibh na bliana seo a bhúcant in Antrim. So smacht agus dint go maith Oisín Donnelly an pass well fake. Spásir le Karen Ogan son ag Oisín McManus agus tá cool aige. Scór cinúnach ag Naomh Eoin agus an Loughgiel Harvah riméideach leis a gceann son orachar ag McManus. Agus well iad ag fécinn go maith agus stad seo. Scór ag tastáil go dóite os na Shamrocks se chun ríistíd. Go chúl glán idir na fórna. Smacht go deas an son. Pas Cluiche. Gary. But bhfuil deis an son ag an úna dí agus tá sé neadathe sa líon tónig Sean McGrath. Ord Coimert an son na meas na dosathe. Pas Gord. McGrath ag críoch nú. Fearnar an astí cúil amháin. Marthórig sleanú ar fud na háit an son, Colm Cunning ag scuile leis an immert an réiteoir Seannais ag deir atá deis an Dave Lín ag teacht ó Conal Bóhill agus tá sé Haran Trasnán ag deire ard scór an son aige. Tá go macht. Sealamh an na háchtach ag stad seo agus idir Trasnán son ó Bóhill a ríist. Spás an umarcha stig an son agus deis scóráil an trosa go bhar lár páirce Aaron Bradley. Tóca go maith son a ríist ag Naomh Eoin. Tám geall a bheith catan sa. Dagan is sé fearre ar an úrdóir agus an count san Ceannais ag Seamróga Loch gCaol. Tá scórnig tastáilúthe anna hang a bháil an son agus beidir gohfuil deis déanaach an son ag Naomh Eoin. Tá siad ag trid go deire an son. An count san ag Darren McGuinness. Féhrúistigh an son. Agus ag an deire tá réiteoir sásta go bhfuil dóhan feicethe an adó ghearrig sétas don géadúr ó 1973. Tá craibh Antrim a tucha leotha ag Naomh Eoin ó Béal Féirste.
Yeah, it's taken us a while to get back here. Between 94, the last time we won in 73, there have been so many finals in between, and I'm looking up here and see us blue and white. Honestly, I'm so emotional for this club, for the men, the women, everyone standing in front of me, all those that have gone before. We've been called chokers, we've been called the bridesmaids, boys that were never going to get past the semi-final. Today, we're kings of Antrim.